Shibanta ka jingpan kre ya ka lumpung ya la ka bahe ka jilla 6th Meghalaya Games ka banlong hanong ba juwai ha ubna kalaling kot jong usnam banwan ka kinhun na po ka Meghalaya State Olympic Association MSOA Shillong ha ka laiphuai tarig jemang kalahir shanong ba juwai banjurib ya ka jinglong jingman jong ki jaka na kabanta ka ni ka lumpung ha ka ni ka jingher jurib Layalamda o President ba John F. Karshiyim, ba General Secretary ba FL Pariat, kumju o Project Engineer State Sports Council Meghalaya ba P. Pale, ha ka jingadan lang o District Sports Officer ba K. Pasa, kinongalam ka WJDSA, kuntop ya o ba Patrick Lamare, ba nang ebor shooting na lor kiwe-kiwe. Gani ka kinhun kalalait banjurib ya kibabun ki jaka, kuntop na du ki madan yalekay, ki indoor sports hall, ki school, college bat ki community hall baper badan hapo ka sorjuwai. Kani juwan jumi kadang nang tangka sin hungkong, tang wachi kendo ye district sports officer nakaliang ka Meghalaya State Olympic Association, ye wan lang ba finally pare, ye general secretary juga MSOA, itu sawatai ki tukan ni ki hang, di nakaliang juga selong ba ye wan nakaliang ka MSOA tangkat ban longka preliminary jadi suan ya feel boh kalau umno ka cukup keren sini ladap mau kemang fitip ke West Jante Hills ke gula shim le jumpa ahli hatura ni Hanover yang lama ban ai ban ki West Jante Hills district ki host ya ka Meghalaya Games ku ban Rio hau number 1 hau Januari buat kadeka kemang fitip haka kumbang lomata hisukumen ba ni ka di sports association ni yo yakala dan lumba ka kerjaan ka government of Meghalaya sports department ni yo alat banlong ka Meghalaya Games man kasnam di bat ni larai ban yara lang syakiwe bagi district dengan ni ka kabuksiak ya ki paipa cuma ni thai ni samla cuma ni thai bagi ni shimanta kalau kum kowe kala tu ban sei sap ki badon cuma ni thai tiga jengah kenduk tasi kapan ni selong tang ni squat ban pek mo kat nok di jaka ki don lani ki longkum no kasa kadem kan longkum no bat malumala so kumbaha kadon ke sikarmen ko krau ba yang la ban tulong ke pejok ni kata ka Meghalaya Games ke ban Rio dengan kadang pun kakam dei ka yu kan di tang kan ta sin nangkong ya ko beli sibune i district sports officer ibala kelilat yang ini banyak pek kita jika kembara jin dalam lenti jui bak kita pun kita pengembat yang pek nomor kamu kadang diksin kok the games pek no kecil lawan Meghalaya Games kawan ru infrastructure muk infrastructure baru la apply discipline itu jaka si dan badminton court properly kinsna swimming pool dan kinsna menta muk kita lagi example bajingan Meghalaya ga play infrastructure juga ba Pipsim la yo di senam la yo tu sarkar lomba ni ga Meghalaya Game ka promote di khana jani la persang ban le last time fly discipline la hajar ngut ibre nama tura duna jaga sa tu CM last year lo ngajwa di 100,000 and we expect bangin increase gi discipline nama bon bakwa le Meghalaya Game ta nama government la scholarship la award so kilai kwa le ban one join juga MSA to ngimpat rai kan no discipline inang song ga meeting juga MSA ni yalam biang gi state asian cha jwa sini ban peni gini gi belang ila apek ki hall kino pe ibet pe gi ibet then we'll go ahead and let gi badan kam tengah ia jwa am problem lagi hall bon pelat dan kam ban sna ma try ga biang ni sen kong angin hawan ka si kermen ba po di dalam makro leader here district sports and also Sandata he'll be the main link with MSA but me but the organizing committee actually naman ta swimming pool nangkong tingala yawa ile stoman wat ka ti daga jing kerku dong bulai ngila yo apo kyang namba college daga jing rap jong principal bala ikren daga ai ngi ka jaka barin sinai swimming pool hapo campus jong ka kyang namba government college ti mentak sengi gila iwan napo Meghalaya State Olympic Association napo State Sports Council ro gila idon lang ti infrastructure ki badon hapo Joy Town almost ngila cover hi
kidang doni bangimpat la ban pendam namar bakala dum la janmin sekiwai ki jakaro ngindang hablek hi haki singi banang wan ti ngakermen ba kini ka jingwan jongga meso im tangsi kan long ka ba kala long hi ka ba job but ki building ki singi bandang wan sekhmat ro bangin ya tray storm ngin ya tray lang kenang bangin la ban penbiang kita kiting don kam namata ka 6 megalia game ka banlong hapo kani ka district zongi West India Hills long hi ong ba fine last time ki long ko ba apply tali ki sports discipline ba ki pelong hapo tura this time hapo West India naka jing yarap joki ngatrai ngi la ban penbon ro iki sports discipline kataro ka syong ki infrastructure bangidon ti kata ka syong ka sports association baki jakasa dadai ki pobiang tingin la hi tanga tharai kumba la pe hi ngi bon ki jaka kum ki indoor sports hall ai apo juai te ki bon ba ti ngatrai kam don jing e hi ni ba ng perlong dia kata ka jing temu ke bang lamut ke bajok yang ta ngilawan po la tulbo ki indoor hall ki outdoor playground ki bekidon ki kene ka kiang nambak stadium begidon ni kene ke indoor pada ke outdoor basketball court begidon yang ta kini support missionary schools kum ki kini ki Thomas John Missionary College nang ta ka Maxwell St Mary Maxwell Marian Hills Don Bosco nang ta kidon kini ki Presbyterian School ki jaka kibun nang ta ki locality ki jaka ki don hapo ka snong hi po town kum ka chut goku ki musniang ki Tempang Club Lathlabo but boro almost every corner jong ka Juai town ngila cover mane ti menta kan nangsa sigini seliang Waijer po thalas amin po Klitersi Mukla Pater ki belangsa ni sa pendep hadir. Women boys, women girls, Thomas John, kita sini kalian. Tanya 4.